bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize uyu munsi udasanzwe, umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe ku buzima bwanyu. Kino gitondo cyangwa uyu munsi aho zo kumviriza kino kiganiro, reka nkubwire kino jambo rimaze iminsi ku mutima wanje, ryanditse mu gitabo cy'Abami ba kabiri mu gice cya 4 umurongo w'8. Ngiye kuvuga hejuru yo kumenya aho ugomba kubiba. Bene data, kubiba imbuto ni byiza cyane, ariko kandi hariho ivu rimera. Ibanga ryo kubiba mu ivu rimera. Aya makuru yakoze ku mutima waje, numva no yabasangiza. Kumenya kubiba n'ikibanzo bibibiramwo, gutanga no kumenya aho utanga, no kumenya hazana umusaruro. Haleluya. Ari abantu benshi bakomerekejwe no kutanga, cyangwa uko bababwira ngo nimutange, mugira ugasanga barakomeretse kuko bababwira ngo nudakora kino Imana ntikora kino, nudakora kino Imana ntikora. Oya sivyo ngiye kubabwira. Singiye kubabwira kandi bimwe sivyo. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abakorinto, mutange mutagoberewe, mutabihatiwe, kandi uko umuntu wese abishoboye. Hano hari ikintu umudamu yakoze cyakoze ku mutima wanje, hejuru yo kumenya agaciro n'uwo aha agaciro n'ukundi yatanze imbuto yiwe yarafite. Iki gitabo kiravuga ngo igice cya 4 umurongo w'8, umunsi urizina Elisa aja i Shunemu. Ijambo rya mbere, Elisa yari umukozi w'Imana, yakoranye na Eliya. Eliya aragenda, Elisa asigara mu gihugu cy'Imana. Umunsi urizina Elisa aja i Shunemu, kandi hari umugore umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane, maze uhereye ico gihe yaciyaho yamajayo akamuzimana. Uyu mugore yari afite ibanga ryo kumenya gukora. Uyu mugore Elisa yarahaca aramugobera ngo naza muzimane mu rugo. Bene data, muzi yuko Bibiliya ivuga ngo n'agacupa k'amazi uzoga ubuyu nije wabihaye. Kwiga kumenya ikibanzo ugomba kubibamwo. Bene data, Bibiliya ivuga ngo gukorera abantu bose ni byiza cyane, ariko kandi hari ikibanza, hariho abantu. Uyu mugore agobera Elisa, aramubwira uko Elisa ngo yacaho akahaca akamuzimana. Umurongo ukurikira ucenda ukavuga ijambo ryiza ngo bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati, mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana. Haleluya. Bene data, kubiba mu bintu by'ubwami ni umugisha utangaje, n'imbuto itabora, n'ivu ryiza. Uyu mugore ngo yitegereje ujya mugabo, haravuga ngo uyu muntu ni uwera kandi n'umuntu w'Imana. Uyu muntu ni uwera kandi n'umuntu w'Imana. Agendera umugabo wiwe inama. Mwumva iyo nama. Enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, dushiremwo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuruturamusa azahore araraho. Aravuga tumwubakire inzu hejuru, nitumara kumwubakira dushiremwo igitanda aho aryama, imeza, intebe n'itara, nazozaza aronke ahantu aruhukira. Haleluya. Umunsi urizina araza aja muri ako kumba araraho. Abarira umuntu wiye Gehazi ati, mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abarira Gehazi ati, umubarire uti, ko wamwitwararitse bene uku, none yo gukorera iki? Haleluya. Bavandimwe, reka mbifurize gukora neza, reka mbifurije kumenya kubiba. Kuba twitwararitse bene uku, none twebwe dukorera iki? Mbega uragomba ko nkuvugira ku mwami canke ku mugabisha w'ingabo? Aramwishura ati, oyaye, nzokwigumira ngahi wacu. Urifuza ko nkuvugira? Urifuza ko no kuvugira ku basirikare bakuru? Wamugura aramwangira ngo yaye. Maze Elisa aramubaza ati, none twogukorera iki? Iyi neza yawe wadukoreye gutya, niki twogukorera? Bene data, hari igihe ibyo wakoreye Imana
ukorera mu bwami bw'Imana, ukorera mu bikorwa by'Imana, mu bakozi b'Imana, mu mfubyi, mu bapfakazi, hari umunsi umwe Imana izabyibuka. Hari umunsi umwe. Haleluya. Haleluya. Hari umunsi umwe, hari igitondo kimwe uyu mugore yaributswe. Mwumve hano, yaributswe. Reka ngusengere ngo nawe ineza yawe yibukwe, ineza yawe yibukwe. Ibyo wakoreye mu bwami, ibyo wakoze muri buno bwami bw'Imana, ibi bikorwa by'Imana wakoze washigikiye, haleluya, Imana ikwibuke. Haleluya. Umurongo wa 14 wavuze ijambo rinkoze ku mutima. Maze Elisa aramubaza ati none twogukorera iki? Pere data, iri jambo ryaje kubera iki? Kubera ko ari cyo yakoze uyu mugore. Gehazi aramwishura ati erega nta mwana agira, kandi umugabo wiwe arashaje. Barashaje bano bantu basaze, nta mwana bafise. Hari igihe igikorwa cyawe, imbuto yawe iguha ico wari ukeneye. Amen. Haleluya. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara arahaza, ahagarara mu itangaza ry'umuryango. Elisa aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze, uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Elisa aratomora neza, nawe aramwishura ati sigaho nyabuna muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusabye wawe. Yari yarihebuye, byari zararangiye. Hanyuma uwo mugore asama inda, abyara umwana w'umuhungu. Cyagiye nyine Elisa yamubariye gishitse. Uwo mwana amaze gukura, umunsi w'izina aragenda asanga se iyo bagenya. Aya makuru yandi reka ngarukirize hano. Yavuze ngo umwaka ugeze aho ugeze, nzogaruka ukikiye umwana w'umuhungu. Uyu mwana ntabwo yavuye mu masengesho y'uyu mugore. Oya. Uyu mwana ntabwo uyu mugabo we bari bagifite icyo cyizere cy'umwana. Oya, byararangiye. Ariko Imana yibuka ineza y'uyu mugore. Imana yibuka kwitwararika Elisa. Yibuka inzu bamubakiye hejuru. Yibuka ibyo bashizemo. Yibuka ukuntu Elisa azagenda, yagera harya akaruhuka akamererwa neza. Iyo neza iribuka imbere y'Imana. Uyu mwana ntabwo yavuye mu masengesho yabo. Oya, yaramubwiye ngo umwaka ugeze aho ugeze, nzoza warabyaye. Kandi niko byagenze. Uyu mugore yarasamye. Gitondo kimwe abiwabo akartier atuyemo babona uyu mugore afite inda. Gitondo kimwe arabyara, arashima Imana, aravuga ngo Mana ndagushimiye. Uyu mwana yavuye ku mbuto yatanze ku mukozi w'Imana. Reka nkwifurize kwifuriza ubuzima bukora, kwiga gukora, kwiga kubiba. Bene data, harimo ikintu gikomeye cyane, kwiga kubiba mu bwami. Paulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza, aravuga ngo mugirire abantu bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Iryo ni ijambo ry'Imana, si ryo ryanditse. Mugirire abantu bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Uyu mugore yaravuze haruguru ngo nabonye ko uyu mugabo ari uwera, yubaha Imana kandi ari uwera, reka tumukorere ibintu. Ibyo yakoze bimuha umwana w'umuhungu. Mu gihe bari bagiye kubaho gusaza nta mwana, igikorwa cyiza yakoze kiramuha umwana w'umuhungu. Umunsi umwe uyu muhungu yaragwaye. Uyu muhungu aragwara kwije nk'imyaka 8, ngo agenda asanga ise mu mirima. Iyo yagiye ngo gwara umutwe, ngo baramwoheza kwa nyina, ngo nyina akimushikana ku bibero bye, ngo wa muhungu aracikana. Wa muhungu amaze gucikana, ngo nyina aramurengeza, amujana mu cyumba cyo hejuru. Harya yavuye kwa Elisa muri ka kumba niho yamujanye, aramushikana hajya. Nikaho yavuze ngo uyu mwana waje yavuye hano. Ahambagara umugabo ngo mpese indogoba kubitiye hariya. Umugabo aramubaza ugiye gukora iki? Ngo ndaje. Bene data, uyu mugore yari afite ibanga ry'igitangaza, ntiyigeze abwira umugabo ko umwana yapfuye. Aragenda asanga Elisa ku musozi. Elisa ngo aramurangiza, abaza Gehazi, uriya si wa mugore? Imana kubera iki yampisha ibyiwe? Genda Gehazi ubaze uriya mugore ngo wewe n'umwana n'umugabo murakomeye. Gehazi ariruka aramubaza, madame, wewe n'umwana murakomeye?
aramubwira ngo twese turakomeye. Murumvishije, twese turakomeye. Uyu mugore yari afite ibanga ry'igitangaza. Hari igihe bene data nkivuze rino jambo, ntukazubwira bagihaza amakuru yawe yose. Bagihaza ari igihe badagufitiye ingisho. Jana ikibazo cawe kuri Kristo. Haleluya. Ashitse kuri Elisa aramubwira ngo urya mwana namugusabye yabaye yapfuye. Sinamugusabye. Elisa aramubwira ngo jana nagihaza. Si jana nagihaza. Gihazi se wambwiye ngo mpa umwana. Oya ni wewe. Ngwino tugende. Bene data uyu mwana yarazutse. Arasubira kandi abaho aba muzima. Aba muzima. Umva kiriko ndasoma aya makuru. Nari nshatse ndakubwire ngo Imana iguhe uyu mutima nawe. Hari igihe ubibi imbuto. Wowe urashaka kutayisarura ariko abuzukuruza bawe, abana bawe hari umuzi bazoyimbura. Uyu mwana uno muryango ntibamuheshejwe no gusenga kwabo, ahubwo ni igikogwa bakoze kandi bagikoreye umuntu w'Imana. Ngo baramuravye ngo babona ruwera, amaze barabiba, amaze Imana ikora igitangaza. Imana ibishura ibirenze ibyo bari batekereje kuri Elisa. Yesu abahezagire. Imbuto yawe izakuremera ishimwe mu izina rya Yesu. Turagukunda Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Ndasengeye umuntu uri kurankurikirana. Uyu mutima wo kumenya gukora no kumenya hakorera. Haleluya. Uyu mugore yakiriye umushitsi, aramwakirana umutima ukunze, aramuzimana kugeza igihe yamwubakiyeho kuba igihe cyose aje akararaho. Haleluya. Uyu mugore bari bafite ikibazo cy'umwana ariko ineza ye, igikorwa cyiza yakoze nico cabahaye uyu mwana. Ndasengeye umuntu kurankurikirana, igikorwa cyiza yakoze mwami kimuvugira imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Umwibuke imbuto ye, wibuke ishikanwa rye, wibuke Mana ibyo zakorera benshi mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Uduhe uyu mutima, uduhe uyu mutima natwe wo gukora kuri ibikenewe tukabikora muri z'ubwami bwawe. Urakoze mwami, amashimwe agarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Twige kubiba. Yesu abahezagire.